naagta kaliya kala kicinaysa aniga waa soo duubaysa maxaa jiro saas adahay Soomaaliya السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سودو هذا لما نرى البدوني ذيك جوتان ولكن نزك صومالي AKA مسكبه على أي حال أنت سكدب ساعة لا يوم بالله وقت كان إداوني سيد هذا الظهر كوتا هذا همين كوتا هذا عصر كوتا هذا مغرب كوتا هذا قلب كوتا هذا مالك كوتا هذا USA جوت هذا يوروب جوت الوحى وجاني ساعة هنا صوّروا هيس تصوّر هيس تكوّد وزيك سومالي أفكيس كسر بحدونت. سأوجدين هذا تاع استوديو الجوا والله كفتنا معهن هيستيل كوبادا صار بحدونت. I don't know سيدا نقول دونتو I don't know يعني فالعلمت إذن كدنكي إذن كجيء ما دونت هيستاس مقرن كرو لكن إن شاء الله وحرجينا إن نقول دونتو وح قروح بدن عندنا كهشام. Yeah, guys, hadertana codka qabanaya, so stay tuned. Okay, boss, I'm ready. So guys, wixii hadda ereyada liiga baahnaa oo idil waa dhameeyay. Like aniga ma ihi taf ma ihi laakiin heestan waxay noqon doontaa hees oo yacni laga yaabo as much as I can waa dadaala ma fahanti hees laga yaabay noqon doontaa so xagu ka daara It will be good. His voice already makes it something like this. Yeah, but I can't scale one. Processing. Yeah, process is super. You cannot compare raw and processed file, bro. Yeah, I can't raw one. And this one, this is raw. This is what you just record. You need to do mixing so that you can be like that. Yeah. If you want to do proper mixing, Jeff gonna charge you. If just normal bounce, it won't be like that. I tell you. Auto-tune. You know auto-tune? Yeah, auto-tune is that man. Because I don't think he sings in pitch. عملوا كمان كعبتي سحوا على الجدار منير. هذيك هاي قليل واحد ولا يكون Language barrier. No, it's okay. No, we understand, but the way you say it, like I don't understand. So that's the audio words, you know. That's auto-tune. Like you mean for what? Like عملوا كل عد كيسة وحواي وحباب كجرو. هذيك كان something. ها like هذه محاسوب. You mean like that? No. How do I explain so that you can understand? You know if you don't know what auto-tune is, then I cannot explain more.
attitude wax waa codkiisa leeyahay wax lagu dar waa la qurxiyo saas leeyahay attitude xayawaanka sawaadeh ma aqaano bro you mean like his voice is Yeah. unique. yeah Is unique. they make him like sounds good right It's not unique. It's auto-tune. attitude waxa lagu dar codkiisa unique ma ahan saas oo kale waa maxaa adin codkaaga waa lagu dari karaa saas oo kale waa intaas leeyahay Your time's up already. Just a talk. But I'll show you what auto-tune is. So that the next time you know. Okay, auto-tune and original voice. walaak waxa lagu dar la macaaneeyay waa le Taylor Swift. Hey, I'm Sophie, and I'm one of the AI voices from Revoicer. My voice sounds so natural. wanjir ma boqol kuntan daawo So now what we gonna say معلومة هذا متوقع تجينا ودي. Today I'm going to take someone with no musical experience and see if I can make them sound like a professional singer making the use of autotune completely unknown that to the test. All right, so this is, do you have any musical experience? Write my name in the sand. Now your voice is like this. Keeping her voice in mind, it's time to write her a song. I'm looking to dynamic swell. And on the third take, I'll be adding in some that know you're holding, you're a little sharp. Which means I'm a little hot. You're a little high. Okay. You're a little high, so bring it down just a little bit. I'm a sucker for you. Without Okay, I auto-tune. think I can make this work. Let's dive into AutoTune. So here in AutoTune Pro X, I'm going to go over to graph mode, click the track pitch tool, and draw in the notes she was aiming for. waxa lagu daro marka Before listening, I'm going 55. This will make the AutoTune effect less noticeable. Let's see how it sounds. Cause I'm a sucker for you. Different from before, right? So I already told you like he adds something, he makes something. So what do you think, Sarah? Yeah, I don't that's sound why I like say T-Pain. auto-tune, then you ask I me know, what I know. auto-tune is. People think You don't understand AutoTune is then I can automatically explain more. make you sound like Fine, T-Pain, sir. but no. All right, so let's move on to line 2. The line is, I get butterfly. I know that you know that he put something, but when I say it's auto-tune, you don't trust me. Yeah. But I trust you, but I don't mean like that. Like I say, Yeah, like I said he sings 2 layer. No, he just do 1 time. You don't trust me at all. you So know, you know I why? know the process of recording, you know. Yeah, I know. And when I hear, I know that there's 2 voices in there. Even his voice, he sings 2 times. Yeah. He layer it the voice. So it's impossible for you to say that he sings just 1 time. He sings like few times already in the track. Anybody He with tries so many less times. experience Yeah. than me can explain you. yeah No, he of take his course. time It's a little bit lower, right? I make it higher. That's during the mixing. mixing marka lagu daro That's waa during the waxa mixing. Okay, That's okay. mixing process. hadda right now ma dhihi karo so the original song remove it we need the beat and his song Yeah. intaas laa muhiimada intaas waa inaa isku Voice samayso حنجينا. maasab like suu u arka ku sheegaya والله أنا عنيا. Malay. Okay, you're done. Jeff will do the mixing and we send you the file. adi asaga marka uu dhameemo chef uu dara chef wax uu dara soo dara adina saxib waxa isku barbardhigaysa hees diyaarsan iyo taada oo hadda diyaarsanayn fahmusa Studioga inta waaye haddana banaanka u soo baxay. Kuley heestan
heestaan kulliga soo bixi doontaa I hope qof walbo idinkeeda ka mid inuu heestaan dhinac iska kala kiciyo status iskaga soo duubo WhatsApp soo dhigto TikTok iskaga soo duubo qof walbo heestiisa soo duubi doono commentiga hadda ii soo galo ani ballan waa iska soo duubay because heestiida waxaa rabaa inay kala kacdaa rabaa I don't want fanaaniinta waaweyn oo kale inaan noqdaa rabaa ani ma raba inay heestiida manyac noqoto ma raba badan waa ka soo baxay meeshii iyo studio horta Sundus heesa soo wadaa maya wallahi walaade Sundus heesa soo wadaa heestiida ma kala kacee heestiida wax may noqonay Soomaar Ameer wadaan fanaan noqon fanaana أنا فنان أنا قناة ماليزي لو فنان ولا جوجس هل فنان ماليزي متجوج أنا جي عمري بيج مو يعني عمر راب ها ما يا أنا جي عمري بيج مو بدك يعب أو عبكين قطر نقض هيرك وهراي تسمع على أي حال مقالة ده ده كافيين أنا أصحابته عمر يسك سومالي كي هيس معان وسوشي جوسي ما أنا هرت عمري هيس هذا ما موجود تماش هذا هو داون تنتظر الفيديو هذا لكن هيستي ده محا أمالين مقرح دونتا وقرح هذه سك سومالي اللي هاي سك سومالي مسك مدو أيوة أصحابتي إن داون هيسو سعيدين شيء فيديو قدامات كيس هدايا وهاي هيستي إن شاء الله دوانا صوف سيحدونا سندس هذا وحي كده هيسا واركتين هذا هيست هيست نايت كده وكل كأني سأني جواي صوت بس محد شنو ساس على سك سومالي على أي حال سندس ساشكتو هاي مفهد هيست دوانا صوف بحيسا إنا كلا كعس إن كلا أذا قياسي وين كلا كعي أذا لا قاربة عمر بو كلا كعي يا شرعية كيالو شرعية كيالو هذا عمر قعد معانا تلو كلا كعي لك عمر ما أنا سعيدك أسا يقعد معنا سعيدك أسا يقعد معنا أنا سأسوقها أنا وأسوقها ساسما لا قاعد قرارته بس ديارة